Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Southly Kiseng na Ribhoy District Bakantuk ya ka KSU, RBYF, FKJGP, bat ka HNYF, menta ka sengi ka santri ubnay Jemang Arajar Arpuway, kila berngem ting ya ka Sorkar Senrop Meghalaya Democratic Alliance balalam khamat da ka NPP, baka day man sange shisundon ban IY ya ki katto ka nitali ki jeli ka MEECL Shah ki company, bat kila dawaru balada kam sngola ban penyaj kadai ban ay alamno ha ki way ya ka Sorkar. Kini kiseng balang kila keno baka jingle ajang ke Sorkar ke pentarai sneu bat kadai tang ke jing temu ban penyok nong yano re yano. Kani ke jing persyak ajang kisau seng kadai halor ke jing temu ajang ke Sorkar ban IY no ya ke Umtru Power Station ke badan ha bernihat ke ba penmi boarding Amduna ya ke Prapau Megawatt. Kita kisau seng kila kenturu ya kisan ngut ki MLA na ke Ribhoy District bakin mi syakmat ban persyak jor ya kata ke jing temu ban IT ya ke Power Station ha Ribhoy Syaki Company Shimen. Dan lang tong persen yang PSU kerana company langkah persen yang ka RBYF buat full thank you langkah persen yang ka HMYF Marcus Martin di nakalik dungi kumbang gilai lidatkan kini diwala kan syahmat ke nakalik dunga masuk kumpang ne ba ngaso kun ya kanega di message ke pertama nang ta MDA government bahadin ba nakalik dungi nadu napo central body hadu district body lakshan persya ya kanega jing IY dengan government syar kita biru simen ini syar company dengan so ban ai message Kini company kiba kwa mensimwai nagleng jungi isoseng ni persya kalau deba ni hamad ni jago boro kalau deba company kadali persya ni manse ban hab kham tala nagleng jungi kata ba ni hab benle kata ka itu ba ni berpau ki ko kama trust media bar sisu lada government ngaso orang ni ka India government wala kamla asyuk ban perrekam ichwai kan exnem namar ba how arjar fulai kan sikut na ba elat thawai government bakan le ek bolan kam kata ka dekam se ka pakam nam taka state government but nakalian jungi soseng ba nginamela daleliru ba kana company ga ban sinti ane ban simwai ya ka bro project buat kamtam pada kemudian po pribadi segi buat oi telah ada ekonomi company ketua ban simwai nakalian ini ban share ban hak ban talaru ya tar company kawan ban simwai apa ka Jakarta ikaba ngila ya kendolang pring soseng kata adu penin bagi lairai Habis bagiyo ay kafun call na iba bipul. Habis di kena kapang minas Indonesia bermix kaman, no? Habis di buat kena kom terkam jong ka Sorkar. Kapang i ka Indonesia ke jima. Kada ngin perkat sin perkat kumba kinongelam jong ka KSU RBF ne gila keren. Gila jet ino gimi kaman. Bakin tahu sibun ki jimundoy jong ka jela ba jong ki district ka. Kendai mantala dalong ba kini ko Sorkar no hajing lam jong kurat semua lada ke property jong paiba apa ke jelas ini indi lam no nai wai no siki bring pada sabar kam lagi bawah ti kan kret ya ka jinge jong ki kun samla jong ki nuksus no ha kayo kami ojak ban biru hakini ki snap lalai ban kini ki nai lalai benda ya ka kom mo sambording cha ki nuksus no jong iru ka long sebab lah tina kalian gak cuna ba ka KSU RBF FPGP ngini sekam berpersyak ya ke jingla yang Sorkar ban IY nane ban dililam ya ka benda ka ba kimdai ban ai segiwe ban kibri persyabar ngila kemilenti ba Sorkar kan thaulenti ban perkentiu ya kayo okot jong jingla ban menta kasdang ban kesing rendang jong nukshno tekane kedai kelenti ka ba ngila yang sekam terus soseng Kecil lam jong
KSU, FPSP, RPF, KHMF. Ni nak kalian juni persiapkan. Ya gaji temu jom sokar manaiwai kini ki hydro project power. Buat nyimla ru berpediang dari liru nomor berapa ni kedek properti. Kaya kaba ngimi sisa manen lumba kilap hai kubuat di sosial media. Kaba balok ki MLA jong ka Jatia Hills kilap berpau ke sing persat. Ni rukunju hi ni don hamni berpau ru ya ke sing persat halu ke sing fu. Jom ka sarkar di ban highway no ya ke itu hydro project. Kaba le ke wei na hydro project kadang su pendap basna penhe dan bahas na kini kita tuli di dalam lupa hapus dari projek. Kemagalon ke untuk hydro project kapeni 40 megawatt hadi hakli tambai. Bat kebalong ke wei na peneng ke power station. Kaba lah bandang kesan selam ha bani compare ya ki 40 di power station ki dalam lupa hapus ke distrik Ribuan. Ni hadi distrik Ribuan ni dan kum kata ke Bumiam power station stage 1. Ila stage 2, ila stage 3 kadang pula, ila stage 4 hapok kadang pula. Baru kini Southly Power Station tiap di lembah ketiga wa umyam kaba asnah kadang hangkai hapok kau umyam lake kebunitit mentah. Berlembah ketiga power umyam lake ni bayi kini Southly Power Station kan ayalah bertemi yang keboling elektrik kam junasu ida kimbang aspak juna megawatt kini Southly. Kaya kepada semua harga ini kami kepasan untuk hydro project kepada gawai nak plan ke power station kepada rentam jom ke MESEB ekspor masyarakat bermata mengisi untuk ke MECR kepada penunggu apa jadi gawai nak plan ke power station kepada sudah penbahar bat kepada gawai nak plan ke power station tu kepada hamslam banduna hapok ketika dam kepada hapok kasnong narbong bernihan. Kebangi bangi safiru, babun teli kiwa kibatut hapok ketika dam. Kebangai kecing kesan kebandang ne selandu kebat supply. Ya ke bertelur ya kata terbaik. Hakini akli ikor di badan hapok ketika untuk high power station. Handai kecing semua yang kesalkan lembaga notification berkat tendang harga dulu tadi bulan ini. Kapan tahu siapa berkati penunggu ini kisah malam berkamtan di bandar juga dong rinwai dalam hukumnya ya kini kepada sudah senang kepada nek kamslam tam bani compare ini tahu ni belum lupa ismu ban aiwai no part saya kita kiru simen kini kamdei tang kepada penunggu andai kalau pensngo Thai snew yang ni pada juga dong juga rinwai ini kepada nak yang sokal lese ketemu ban ai dari penyelong biano dan siman. Hadir ke sini akran kijungi Southly Distrik di Badan Haribo Distrik. Wilayah Selok Menin buat hakim ni presiden ke PSP baru Luistar Ringdo also PSU Luistar Ringdo nak ke PSP berkunjung nak lihat bahawa Martin Menin. Hadir dia akran nilai sudai bangin hak berpengalaman dia kerja persiap. Bagi hadir dia akran ya simulu ya kawan. Balada ke sokar ke ya sakmat halar kini ka jingai wai jom kata untuk hydro project nak yang jungi Southly Gisan bertunjuk nak yang jungi panjang di nongsusong juga Ribuan Distrik ni ingin pergi ya tak bor berpersiap ya kino company di bawah bertukar harga jaga ke jungi kepada untuk ke ni haju por ni ai jingero ya ki gamale jom ka Jatia Hills ni siapa ke Malay jadi tibun di bulan aku berserta MD memang boleh kita tak serta MD walaupun kita di badan aku kabinet atau lain di badan kabinet nak kata jadi kita penpau ya kata kaji persiap halau karai jom ke MD ban aiwan no ya kawai nak lagi power station di badan aku jadi kawai kata laska hydro project But kumju mi dawa ya ki sanggut ki amli ki badi Haribo Distrik bakin mi pada ban persiap halor kini ke jingmu jom ka sarkar handai bakin susong likti ban sul ngap ya ke ka ban ka jang sarkar iya smart kan dapat khat pat ya bun balang ya karai jo putba amar kide kita tinomi thot di basanjit nak putba jo ka dong ribai kin mi lu ban kran nam ta ki putba jo ka dong ribai
Dia ingin perkut tanggutan ni 8 tahun lembah South Ligisan kat kajing thok mengi lahai sya ka sorkar mereka lah. Ha ka baide ba kajing persya jongi ki South Ligisan ya ka sam fundu tuli ki substation ka bana kalian ka sorkar ka tmu ban aiwai no saki company siman ka baide ka 33 ba 11 kV ba kumju niong ba kajing tmu ka te go wei kampat kut kajing persya handling inang yi ba mata ba sa ka power station ru na kalian ka ni ka sorkar kalaya Miso banalian dumiru PSU ni banjur berpersat yang kena kajing IY segi company simet yang kena kontrol hydro project badan 10 megawatt buat kajing persat kumalak persai mene buat kajing persai pelong ba mensoal itu ya ka kontrol hydro project sedang nadu project MSCB buat iyo jing tip buat nitip ba ki kun samla pulih kelayo sibun kajing jimotoi habodan ketika state distribute bat mentala putlano ya kas ka MCL haji petuka bat ni sotu sai ba ke jingdon jong ki jing penyaji ki trai jela kayo kam yo jam jong samla pule badap ko jela bat nabas jela ro kidon ka jiyo jimotoi kondio ya kaneka kam ke jam kon trainer ni phaipat lada IY no iki sikiri ki company shibat ni sotu ba kejuan dari kompetisi mat kenamuan tentang kateng company dari wat ki breu ki penabar ki engineer ki dongtre ibarit bariaru ki nora alut porok na kateng company lani kepada nanu ka state na po India ki nora alut porok ki dongtre ban hamta ni sutu ba kedu jingdu jingmentoi jong kitrai jelah ki dungi kata di gawai ke ba keberon kabe aba ladang ipek bat ki persya ki dungi balada kasau ba sarkar kamla ban penyai yang kena power station lagi kan tak apa cakap repoi jungi beran 20 megawatt ka komsung nurim yaki bikin buat ya kesuti hakidu ban penyai ya kejelar jungi matlo ke gusto formula lada ipek yang kisah dulu tadi substation ru kilat mu ban IY ban buat yaki ni power station di jungi ru kilat mu ban IY si competition ban hani ngaso ban ai duksa yaki kumbolom ka 108 AMRI ka ba kejelar pun sedang menai suai syaka JBK kepada ke company simat kaba harti ki por sedang on se penyoi ba kejiyam ke tingut ke tingnam jo kini ki try jela ni bayo jitre untuk computer driver lagi staff lagi nurse dan benyo ya ka jiksi wujuki ke sipor hadu ki sipo ki kharwi banai tai ban ni suk sai ba lada ke salary ka belum tang ibarat bat ya ka jingmang ka ba kabadai benyo maki hindai lasim patengpat kagane company JBK but kani kalau usaha kalong ba lada kum ya kani ka power station ru ka ba mi kitrai jela mangi kitrai ki bangidang la ban penyat lani gila ban penpoi ya kini keyboarding ki bari penpoi kan kum baju julong naru pon muswa lada ka sarkar jungi ka om la shu kamot ba penpau ba kini jom chief ministers but honorable power minister penpau shai ba kimla shu bantrai yang nakam baraju opor ni asia ki sanut ki emle ba ki simlang induk sa buhatam goblo om ne di presiden jawabir ba kumolong kini ki nyongot ki mele ko jan helsu kila sim kila pau si pai ba boro e ka persat ba ngiru ngidon hangne ki sangut ki mele ba wei minister jogri boy ba miso ban pentulang ye kiru ba ki yelum yalang ru ba pau ji persat amar kini ka ji persat tanong hi kejimun tu jumpai ba kamtame yang kain di district